iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikomeye ibera hitwa mu Bwiza muri teritwari ya Rucuru. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera igoma. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yikomye amahanga avuga ko yatumye ibintu birushaho kuzamba hagati y'igihugu cye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayazana w'ibibazo. Iteka bishinja u Rwanda. Ntabwo ari FDLR, ntabwo ari leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo, ntabwo ari ONU, ntabwo ari ibihugu bikomeye cyane cyane Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yagejeje ku baturage mu mpera z'umwaka 2022. Umubiri wa Papa Benedicto wa 16 witabye Imana kuwa gatandatu afite imyaka 95 kuva kuri wa mbere washyizwe muri kiliziya nkuru ya Mutagatifu Petero i Roma, aho abakristo bashobora kumusezeraho mbere yuko ashyingurwa kuwa kane. Mugume ku radio yanyu, iki ni kiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikomeye ibera hitwa mu Bwiza muri teritwari ya Rucuru. Iyo mirwano yatangiye ku cyumweru Kugicamunsi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera igoma. Jimmy Shukrani bakomera, wiriweho? Mwiriweho neza Venuste. None iyo mirwano igeze he magingo aya? Imirwano n'aya masaha tuvugana imirwano irakomeje kuko mu ijoro ryo kuri iki cyumweru mu masaha ya saa 6 z'ijoro niho imirwano yakomeje. Imirwano ikomeye niho yakomeje, aho hari ni mu duce twa Bwiza ni agace kari mu birometero bigera muri 4 n'umujyi muto wa Gicanga muri teritwari ya Masisi. Aho imirwano yahabereye guturuka ejo mu gitondo mu gicamunsi cy'ejo ku cyumweru, aho ingabo za FARDC zarimo zirwana n'abarwanyi ba M23. Ubona ko ubu ngubu umugambi bafite ari ukwinjira muri teritwari ya Masisi nayo bakayifatanya na teritwari ya Rucuru. Bamaze hafi amezi nka 3 bayirimo. So muri iki gitondo naho imirwano yakomeje. Ubwo twakurikiranaga inkuru twabashije kuvugana n'impande zombi. Ku ruhande rwa M23 bo twavuganye nabo ariko ntibagize icyo batangaza. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC nabashije kuvugana na Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC hano muri Kivu ya ruguru. Anyemereza yuko hari abasirikare ba M23 barenga 20 bamaze kwicwa, ariko ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC naho hakaba hapfuye abasirikare 8. Ibyo byemejwe na Njike ubwo naganiraga nawe muri iki gitondo bwa Venuste. None se aho ngaho mu Bwiza abaturage bamerewe bate muri iyo mirwano? Nibyo mu Bwiza abaturage bose abenshi bahunze, umubare munini w'abaturage bahunze. Ibyo byatumyeje no muri Gicanga naho hari iruhande nyine ya Bwiza abenshi naho bahunga. Ubu muri aka kanya tuvugana hari imiryango igera kuri 23 gutyo imaze kugera mu mujyi wa Goma. Abafite ukuntu nyine bo berekeje mu mujyi wa Goma. Abantu bahunze, mu guhunga kwabo bahunze nta kintu na kimwe bafite kuko imirwano yasenye nibatunguye. Ubwo bahungira bamwe mu duce ahitwa Mweso, n'abandi bahungira ahitwa Burungu, n'abandi nyine bahunga bari kwerekeza mu mijyi ya Sake na Goma. Ubu ngubu
muri Gicanga umutekano si wose kuko abaturage bafite ubwoba cyane, bamwe barahunga abandi bagasigara, ariko igice kinini cy'abaturage barimo guhunga. Venuste, ariko iyo mirwano ibaye mu gihe ingabo z'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika zatangaje mu mpera z'umwaka ushize ko umutwe wa M23 wemeye ku bwende bwawo kuva mu duce tumwe na tumwe wari warafashe harimo Kibumba na za Kishishe. Iyo mirwano aho ngaho abashinzwe kugarura amahoro barayivugaho iki? Urabona mu masezerano bari bagiranye, M23 yari yagiranye na FARDC ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. M23 yari yemeye yuko iri bure kuri utwo duce, ndetse no kuri uno munsi abadukurikiranye mbamenyeshe yuko M23 yatangaje yuko kuri uyu wa kane uri buze M23 irava mu duce twa Kishishe n'ahandi muri teritwari ya Rucuru. Ariko biratunguranye kubona imirwano ikomeza kuri ino minsi, ndetse mw'ino minsi ho amasezerano wenda abaturage bavuga ko M23 iri gutangira kwivana mu duce tumwe na tumwe, ariko ku ruhande rwa M23 ho bakavuga bati reka ingabo za Kongo FARDC wenda zirimo gukorana n'abandi barwanyi. Mu itangazo ryo basohoye kuri uno munsi bavuze ko FARDC ikomeje imibanire myiza n'abarwanyi ba FDLR batavuga nyine rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse n'abarwanyi ba Nyatura n'abandi ba Kodeko. M23 yo igashinja FARDC kuba ikorana n'iyo mitwe ku rundi ruhande, ndetse M23 ntiyemera yuko ku ruhare runini ari FARDC itera ibirindiro byayo, ahubwo ko iyo mitwe yindi yitwaje intwari rimwe FDLR n'indi na za Nyatura ndetse na za Pareko ariyo iri kujya itera ibirindiro byayo 23, akaba ariyo byo biri gutera gukomeza kw'imirwano. Ariko ku ruhande rwa FARDC ho bakavuga bati M23 irimo kurekura uduce tumwe, ariko igashaka gufata utundi duce. Iri kurekura uduce twa Rucuru, igashaka gufata uduce twa teritwari ya Masisi. Urabona nibyo biri gutera umutekano muke hano muri Kivu ya Ruguru. Venuste, Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza no gutangira umwaka neza. Murakoze cyane, namwe bibabere bityo ku banyamakuru bose b'Ijwi ry'Amerika. Nongera ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yikomye amahanga avuga ko yatumye ibintu birushaho kuzamba hagati y'igihugu cye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ijambo yagejeje ku banyarwanda risoza umwaka wa 2022. Eric Bagira ubusa akurikiranye iryo jambo ategura inkuru irambuye. Mu bidakunze kuba havuga ijambo risoza umwaka, kuri iyi nshuro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ageze ijambo ku banyarwanda n'abaturarwanda risoza umwaka wa 2022 mu gice cyaryo kinini yumvikanye mu rurimi rw'icyongereza. Ni ijambo ryibanze cyane ku mibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko imibanire y'u Rwanda n'akarere yifashe neza, ariko ko havutse ibibazo hagati ya Kinshasa na Kigali. Umwaka wa 2022 urangiye ibihugu byombi birebana y'ingwe. Atangiye kugaruka kuri ibyo bibazo by'imibanire y'ibihugu byombi, Perezida Kagame yahise ahindura ava mu Kinyarwanda akoresha Icyongereza. Yashimye abahuza mu biganiro bya Rwanda muri Angola na Nairobi muri Kenya mu gushaka umuti w'ibibazo biri mu bihugu byombi. Gusa Bwana Kagame yanenze imyitwarire y'ibihugu by'amahanga mu bibazo hagati y'u Rwanda na Kongo. Yavuze ko kugeza ubu amahanga arushaho kubizambyaho kubikemura. It is disappointing that the international community pays lip service to peace and actually ends up complicating. Birababaje kuba ibihugu by'amahanga byishyura ikiguzi ku kugarura amahoro, ariko bikarangira ari byo bikomeje ibibazo ku nzira akarere kaba kafashe mu kubikemura. Nyuma yo gutakaza za miliyari z'amadolari mu kugarura amahoro mu myaka isaga 20, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyarushijeho kuzamba kurusha ibindi bihe. Amwe mu mahanga ashinja u Rwanda, nubwo baba bazi ko inshingano nyakuri ari iza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bo hanze bakomeza kwanga kugaragaza isoko y'ikibazo nta handi. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa kitagira igisobanuro nyakuri. This is a very expensive lie which makes no logical sense. Perezida Kagame yavuze ko amahanga yirengagiza ukuri agamije gusigasira inyungu zayo. Yavuze ko nubwo itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo yazo zagaragaje imikoranire hagati y'umutwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za Kongo FARDC,
iyo raporo itagaragaje ko hakomeza kuzamuka imvugo ziyuba urwango uboshye zidafite ingaruka. Mu ijambo rye Perezida Kagame akibaza niba kuba Kongo idashoboye kwikemurira ibibazo byabazwa u Rwanda. The reason this situation prevails is because impamvu ibi bikomeza ni uko Kongo idashaka cyangwa idashoboye kwiyobora, u Rwanda rwaba urwa mbere mu guhura n'ingaruka za kiriya gihugu kinini cyane. Mu ijambo rye kandi Perezida Kagame yibukije ko u Rwanda habereye ku isonga rucumbikiye ibihumbi by'abanyekongo bigera muri 70 kandi ko bakomeje guhungira mu Rwanda. Nyamara ngo amahanga avuga ko ibyo bitabaho. Yashimangiye ko igihe cyose bazashakira gusubira mu gihugu cyabo ntawe uzabakumira. Rwanda will not accept to bear the burden for the DRC's responsibilities. U Rwanda ntiruzemera kwikorera imitwaro ya Kongo. Dufite imitwaro iduhagije ubwacu kandi tuzakomeza kubikora uko dushoboye. Uburyo bw'impunzi za Kongo zizashaka gutahuka bugomba kuzubahirizwa mu mutekano kandi buzihesha agaciro. Igihe cyose u Rwanda ntiruzazikumira gutaha nizibishaka. Going home in any way they choose. Mu ijambo yageneye abanyarwanda n'abaturarwanda karikwiza ku mbuga nkoranyambaga nawe Madame Victoire Ingabire Umuhoza uyobora ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda yagarutse ku mibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyagasanga gutsimbataza inzira y'ibiganiro yaba inkingi ikomeye y'umuti w'ibibazo hagati y'ibihugu byombi. Nkuko aho ari umukuru wa Kenya nyakubahwa Perezida Uhuru yabivuze, iki si igihe cyo gutungwana intoki. Kuri nje ni igihe cyo gushyira imbere inyungu z'abaturage bayoborwa mu bihugu byose byo mu karere. Hagashakirwa mu nzira z'ibiganiro uko ibibazo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bifitanye, uko ibyo bibazo byakemurwa cyane ku bijyanye n'umutekano, impunzi n'uburyo bwo gukorana ubucuruzi bwubahirije amategeko ku buryo abaturage ba buri gihugu babyungukiramo. Umwaka wa 2022 urangiye u Rwanda rushinjwa n'ibihugu bya rutura birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage n'ibindi gufasha umutwe wa M23 uhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Rwamye rubihakana ahubwo narwo rugashinja Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR ruvuga ko wiganjemo abasize baruhekuye mu 1994. Mu bindi Perezida Kagame yavuze ko byagenze neza mu 2022 harimo izamuka ry'ubukungu bw'igihugu nyuma yo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Kagame akizeza ko mu mwaka uza 2023 bizakomeza kuba byiza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi Minisitiri w'Ubuzima yatangaje ko mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura hadutse indwara ya kolera. Zone ya Kinama niyo ifite abarwayi benshi. Kolera kandi iravugwa mu ntara ya Cibitoke muri komini ya Rugombo. Ibura ry'amazi meza n'ubwiherero biravugwa ko biri mu ntandaro z'iyo ndwara. Nabibabwiraga umubiri wa Papa Benedict wa 16 witabye Imana kuwa gatandatu afite imyaka 95. Kuva kuri wa mbere washyizwe muri kiliziya nkuru ya Mutagatifu Petero i Roma, aho abakristo bashobora kumusezeraho mbere yo gushyingurwa ku wa kane. Papa Benedict wa 16 yayoboye kiliziya gatolika hafi imyaka 8 mbere yo kwegura. Temistokle Mutijima. Leta ya Vatikani ivuga ko kuva kuri uyu wa mbere y'uko ashyingurwa umubiri w'uyu wahoze ari papa uza kuba uruhukiye muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Ku wa kane w'iki cyumweru kije, Papa Francisco azamusomera misa yo kumushyingura ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero. Ubwo yatunguraga isi yose mu 2013 agatangaza ko yeguye, Benedikito yavuze ko atagifite imbaraga zaba iz'umubiri n'izo mu mutwe ku buryo yabasha kuzuza inshingano nka papa. Kuva wagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyakunze kugaragara mu ruhame. Imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe yayihariye umwiherero n'isengesho aho yabaga mu kigo cy'abihaye Imana cya Vatikani. Mu ibaruwa yo mu 2018 yandikiye ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani yasobanuye uburyo imbaraga ze z'umubiri zigenda zigabanuka cyane. Avuga ko ari imbere mu rugendo rwerekeza imuhira. Papa Benedikito amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Joseph Ratzinger. Yavutse mu mwaka w'1927 i Makatilam Inn mu Budage. Imyaka ye y'ubuto yayimaze mu gace ko mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage hafi n'umupaka icyo gihugu gihana na Autriche.
yinjiye mu iseminari umwaka umwe mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira, ndetse yaje no kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage, aho yakoze mu ishami ryari rishinzwe guhangana n'indege z'umwanzi mbere yo gutoroka igisirikare mu minsi ya nyuma y'iyo ntambara. Yahise asubira gukomeza amasomo ye y'iyobokamana, hanyuma mu 1951 ahabwa ubupadiri. Nyuma y'imyaka yamaze akora nk'umwarimu ari n'umujyanama w'inama ya kabiri ya Vatikani, mu 1977 Papa Paul wa gatandatu yagennye Ratzinger nk'umwepiskopi wa Munich na Freising, ndetse nyuma aza no kumugira karidinari. Ratzinger yamaze imyaka 20 ari umukuru w'ishami rikomeye rishinzwe amahame y'ukwemera Vatikani, kandi yari inshuti ya hafi n'umujyanama wa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu kwa kane kw'ibihumbi 2005 yayoboye misa yo gushyingura Yohani Paulo wa kabiri, ndetse muri uko kwezi aza gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 265. Igihe cye cy'ubuyobozi nka papa cyaranzwe n'ibibazo bishingiye ku mahano yo gusambanya abana yavugwaga kuri bamwe mu bayobozi ba Kiliziya. Ibyo byari byaratangiye kugaragara ku buyobozi bw'uwo yasimbuye. Igisubizo cye kuri ibyo bibazo cyabayemo kwirukana abapadiri no gusura akanasaba imbabazi abagizweho ingaruka n'ayo mahano. Raporo yasohotse mu kwa mbere k'umwaka w'2022 dusoje yamushinje kunanirwa kugira icyo akora ku bibazo nk'ibyo bine ubwo yari umwepiskopi wa Munich. Mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara na leta ya Vatikani, Papa Benedigito yemeye ibyo yise amakosa mu gukemura ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha yavuze ko icyo ashoboye gukora gusa ari ukugaragariza abagizweho ingaruka n'ayo mahano ko atewe ikimwaro cyinshi, agahinda kenshi n'ibyababayeho, kandi abasabye imbabazi abikuye ku mutima. Mu 2006 ijambo Papa Benedigito yavugiye i Regensburg ryakuruye imyigaragambyo kubo mu idini ya Isilamu hirya no hino ku isi. Mu ijambo rye yasubiyemo amagambo uwahoze ari umwami w'abami w'ubwami bwa Byzantine yigeze kuvuga bamwe mu bayisilamu bafata nk'ayibasira idini yabo. Mu 2013 umukozi we wo mu rugo yahamijwe icyaha cyo gusohora inyandiko zikomeye kandi zibanga mu byumba bya papa no kuziha abanyamakuru. Ubwo Benedigito yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, Bwana Brennan Passer, umwe mu banditsi ibitabo bivuga ku buzima bw'uyu mupapa, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko azibukwa cyane nk'umwarimu. Yagize ati, umurage we nka papa uzakomeza kugaragara mu nyandiko ze, hejuru ya byose muri katesheze, mu mabaruwa yagiye yandika, ndetse no mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero ku bantu bakunda gusoma gusa ibiri kuri interineti, bashobora kwibonera uburyo uyu mugabo yatanze umusanzu ukomeye ku nyigisho za Kiliziya. Padiri Thomas Rees wo kuri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Benedigito yari afite ibitekerezo bikomeye ku mahame, amavugurura n'imigenzo bya Kiliziya, ndetse ko atatinyaga gukurikirana abapadiri n'abandi bihaye Imana batemeranyaga nawe, akenshi agerageza kubacecekesha. Nongereho ko Papa Francisco kuri iki cyumweru yasezeye ku yasimbuye ku ntebe ya Mutagatifu Petero mu gitambo cya misa yatuye kuri iki cyumweru. Yaragize ati, uyu munsi turagije umubyeyi Bikira Mariya Papa Benedicto wa 16 twakundaga cyane kugira ngo amuherekeze kuva kuri iyi si amuganisha ku Mana. Azamushyingura kuwa kane, bikaba ari nabwo bwa mbere bizaba bibaye mu mateka ya Kiliziya Gatolika aho umupapa ashyingura undi. Ubusanzwe bikorwa n'umukuru mu ba kardinali. Muri Uganda abantu bagera ku 10 bagwe mu mibyigano yabaye mu gihe cyo gusoza umwaka, byabereye mu nzu y'ubucuruzi ya Freedom City Kampala, mu gihe hafi aho haturikirizwaga ibipurizo biraswa mu kirere bigatanga amabara yo kwishima. Umuvugizi wa polisi Luke Owoyesigire yavuze ko abantu 5 bahise bitaba Imana kubera kubura umwuka, abandi 4 bagapfa bari mu nzira bajyanwa ku bitaro. Umuvugizi wa polisi Kampala yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko abitabye Imana ari abana bafite hagati y'imyaka 10 na 20. bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90
90.9. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. iri nijwi ry'Amerika, radiyo yanyu ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Batuye mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko barangije umwaka bari mu bukene, nta mfashanyo bahawe nk'uko byari bisanzwe. Ijwi ry'Amerika yababaye hafi bahakanya kugira ngo batashye inshuti n'abagenzi. Jewe ku izina ry'iwanje nitwa Munezero Esperance, abandi muri Kongo mu nkambi ya Rusenda. Ukuvuga ngo ntahije uwa mbere na mbere umugabo wanje twa Musafiri Oscar ari mu Kibitoki, nkongera ngatasha uwo bita Mutama Geregori ari we databukwe ari Ngozi muri komine Marangara, ngatasha Beatrice muramukazi wanje ari Ngozi muri komine Marangara, ngatasha mazina wanje Esperance ari nawe muramukazi wanje nyene nawe nyene ari Ngozi muri komine Marangara, ngatasha uwo bita Muyomba Ibrahimu dogiteri mu Kirundo, ndabipfurije Noel nziza na Bonane nziza. Ngasubira ngatasha uwo bita Mugisha ari imisisi n'umusoda akora mu gisoda ca leta muri FARDC, ndamuramukije ndamwipfuriza umwaka mushasha mwiza, Imana bahezagire. Jewe nitwa Nahigombe Sandrine, nkaba ndi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kambi ya Rusenda. Mu ntumbero yo kwipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha ku bagenzi inshuti n'ababanyi, nifuje gutasha ntahije umwana wa mbere wanza wanje nkunda cyane Totobya Kuta batazira acha fupa n'umukurikira bita Espoir Kashindi, aca ngaruka nkatasha papa na mama wanje bari ngaha nyene mu nkambi ya Rusenda, aca nja mu gihugu cy'u Burundi nkatasha bene wacu bari hariya muri komine Nyanzarake province Makamba. Hariho mukuru wanje yitwa Harerimana Jacqueline n'abana biwe bose n'umugabo wiwe, nkatasha n'umukunzi wanje nigeze gukunda ubwa mbere mu buzima bwanje, my one love yitwa Crescent. Kamunezero Espoir ba mu kambi ya Rusenda, kama kwifuriza umwaka mushasha wabakurikira. Ndatasha mama wanje na papa wanje ba mu kambi ya Rusenda, ndatasha batonya banje bose, ndatasha n'abagenzi banzi kwizina, ndatasha n'abashefu dukorana mu mugwi, ndatasha n'abashefu baseva aho bari hose. Imana ibahereze gushika mu mwaka mushasha. Nitwa Manirakiza Stefania, nkaba mba hano mu nkambi ya Rusenda, nshatse kwifuriza umwaka mushasha aba bakurikira. Ndifuriza umwaka mushasha mukuru wanje yitwa Nzeyimana Liberata ba mu Kanyosha mu Kajiji n'umugabo we n'umuryango we n'abana biwe bose. Nifurije umwaka mushasha mukuru wanje aba ahantu kumuyira muri komine Kanyosha, nawe ndamwifuriza umwaka mushasha awuje ntumuge kandi awurambe mwawugiremwe amahoro n'umugisha. Nkaba nongeye kwifuriza umwaka mushasha umuhungu wanje yitwa Ngezabera Jonathan ari muri Kenya, nkaba nongeye kwifuriza umwaka mushasha umuhungu wanje ari muri Amerika yitwa James na mushikiwe Nekoda, bose ndabifuriza umwaka mushasha babera uw'amata n'ubuki. Tunyarukire kandi mu nkambi ya Mahama, hari abarundi bahamaze imyaka 7. Tubaha ijambo, ndasuza cyane uwitwa Rwarwana n'inshuti y'ijwi ry'Amerika n'umuririmbyi ukomeye uba mu nkambi ya Mahama. Nje nitwa Niyonkuru Eri, nkaba nanje ndi impunzi imwe mu zindi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama. Mbanje kwifuriza imisi mikuru myiza abavyeyi banje basigaye i Burundi, n'inshuti n'abagenzi bariyo n'abo tuvukana hamwe n'abandi tubana hano mu nkambi ya Mahama. Ndabifurije imisi mikuru myiza. Amazina yanje nitwa Mukaneza Emerance, abandi impunzi y'umukongomanikazi. Ndifuriza umuryango wanje Noheli n'umwaka mushya muhire aho uherereye hose, ari abari muri Kongo ndetse n'abari mu nkambi. Mwakoze. Nitwa Tronis Nisontunga. Nifurije umuryango wanje uri Mahwa Noel nziza na Bonane nziza. Amazina yanje nitwa Bonane Bonaventure. Nifurije Noheli nziza ku bavandimwe ndetse n'abavukanyi ndetse n'abantu bose muri rusange i Burundi ndetse n'abari mu Rwanda. Anje nitwa Nyanda Clovis,
nanjye ndabifuriza umwaka mushya bari mu bihugu bitandukanye n'abari hano mu Rwanda bose tubifurije umwaka mushyashya n'ayo Burundi bose tubifurije umwaka mushyashya. Nanjye ndabifuriza umwaka mwiza mushasha tuzowinjiremo amahoro twese n'abari Burundi bose no mu mpande z'isi zose muri rusange ndabifuriza umwaka mushasha mwiza. Banyitanyira Mugisha Gisele mbifurije umwaka musha muhire kuri twese. Amazina yanje ni Ndayishimiye Jean Claude. Ikintu nobipfuriza umwaka muhire ariko mbanza gushimira na mwebwe mwatugezeho mukatuganiriza, nsabira abavandimwe banje ndabipfuriza umwaka muhire, mbese naho tutari kumwe n'abari mu bindi bihugu ndabipfurije umwaka muhire, mbese n'abari mu Burundi, mbese abo ku isi yose. Izina yanjye nitwa Gafiriti Silvestre, ndi umusaza naturutse mu gihugu cy'u Burundi. Yego ndifurije imiryango yanje, inshuti zanje zose ziri mu Burundi, hariyo barumuna banje, hariyo abahungu wacu, hariyo n'abakobwa banje n'abakwe banje, ndabifurije umwaka mushasha, nabona Noheli nziza n'umwaka mushasha uzobabera umwaka w'amata n'ubuki. N'abari hano bose inshuti zanje n'imiryango ndabifurije umwaka mushasha na Noheli nziza n'umwaka mushasha wa 2023. Umuhungu wanje ari mu Bufaransa n'abana biwe Ruzindana Prosperi n'umudamu we Nakure n'umukobwa wiwe Munezero Diane na Keve na Cedric na Mukunzi na Parufe na Dogo, ndabifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha uzabere umwaka w'amata n'ubuki. Uyu ni umwanya wo kujya muri Uganda mu nkambi ya Urukinga, naho duhe abahatuye umwanya wo gusuhuza inshuti n'abagenzi. Izina banyita Niyonzima Juma, ndi muri Uganda mu kampu ya Urukinga ruka i Burundi mu ntara y'Imuyinga komine Giteranyi. Nifuje gusuhuza inshuti n'abagenzi. Uwa mbere ashika ku mutima cyane yari mama yanyibarutse niwe na Stasia aba mu Giteranyi ku Kigwegwe. Hanyuma n'uwo bita Rwasa Rajabu ari Rumandari muri komine Giteranyi, n'uwo bita Ndururutse Haridi ari i Bujumbura. Tubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Ndi Ndayishimiye Alice, ndi mu gihugu cya Uganda, ndi impunzi muri Urukinga. Nifuje kuramutsa inshuti zanje n'umuryango biri mu gihugu cy'u Burundi. Ndaramutsa Elizabeth bavukana na Maria Nsaguye ari mu gihugu cya Uganda, ndabaramutsa mwese. Nifuje kuramutsa mama mudogo Elizabeth na bamana ariyo mwese. Nje mabukwe ndamuramutsa Elizabeth ari mu Rumonge na baramwanje Manasi. Noheli nziza mwese, ndabifurije umwaka mwiza mwese mu buryo ntubaje. Amazina banyita Bizishaka Jamali, ndi mu nkambi muri Rukinga mu gihugu cyo mu Uganda. Ariko mperuka mu Burundi, ngomba nsuhuze papa wange Gwasa Rugwiza Viatori aba mu Burundi komine Bugabira. Nagomba ndamutse mwene wabo wita Sebuhinja, nawe nyine babana ngaho ku mutumba wa Kigoma, ariwe data wacu. Umuhungu wiwe bita Basita babana ngaho nyene ibona Imana. Ndamutse Mutama, ndamutse Buyaga, ndamutse mwene wacu bita Ruhere, ndamutse Muyovu, ndamutse Sendegeya, ndamutse Makoti, bashiki banje Mpenderi, Natalia, Duburi, abose ndabaramutse. Ego ndabifuriza umwaka musasa, ndabifuriza Noheli nziza, Imana ibahezagire. Nije Saguye Korodine, nuruka muri komine Giteranyi, provinsi Muyinga, zone Ruzo. Nkaba nifuza kuramutsa musaza nje n'abacu bari muri Giteranyi ngaho Ikabira. Umwaka mushasha muze mu buryo ntubagiye, natwe turaho. Aha niho dusoreje ikiganiro Iwanyu mu Ntara, ni nacyo cya mbere cy'uyu mwaka. Mwese mbifuriza kuzagiramo amahoro, niyo ya mbere. Turakomeza kandi gahunda yacu yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: isuka ihora ihinga
ntigwingese. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.